masi khoi discussion se long iron condor ni ko han khoi mamang su da togre ko khara clear oiba wale haibagi amuk hallaga tawsene tawbani ko ari basigi iron condor haise khoi gi option gi strategy amagi maming ni ko mayam ne hedging haina khangnaba khoi gi hedging haraga di balance tawbuduni sigi iron condor se sida leg mari legani ba hai ko iron condor sida leg mari legani hari be leg mari se sida laktu se call buy ama call sell ama aduga put buy ama aduga put sell ama hai ko amuka repeat tarunge call buy ama aduga call sell ama lady put buy ama aduga put sell ama sisin oiduni ba sagi kogi kanu mari se ko leg mari se ko and hari be leg mari se magi strike price di kadai de logadabno haibdi OTM ngakto oiduni ba loina ko at the money in the money yaude ko OTM ngakta ni out of the money ngakta oiduni option gi ko kana go option khangri ba yaw ga sum ta san biu ko hayeng option khang ka sum khanga kani ha leg mari maksi hoi OTM de loin oigani ado strike pricing si gi difference ko magi strike price karam de logadage haiba ko sina kamai la ke nga sa out the money de ngakta ni di haire ko out the money de ngakta ni di haire do first da koi bank nifty de jengsi ba bank nifty gi karam ba strike price lo doine ko ado haji khoi gi bank nifty gi strike price kaya da lege ko 42400 hade lege ko 42400 okay bank nifty se haji 42400 ta leire lor si ko leisu leire ngasi gi de ko magi kogi bank nifty gi hojik leiriba kano sina koi 70 ka kya no 72 ko bank nifty gi market ki price CMP ko 42372 aduga aina kogi at the money jenga agadi 42400 siba mayam dum jari ko sida ko na bank nifty gi leiriba 42400 se sida hanbada koina buy tawgadu se haidi kadai da buy tawdu na kanda at the money sidagi 500 minus PE da ko 500 plus CE da haidi PE gi na khogi stock price makharom na kumdaraga out the money oi aduga CE gi na matham da kakhalaga out the money oi bani na leiriba at the money se sidagi 500 minus 500 plus ko PE da ko sida koi 500 minus tawradi kya taramane 41900 ko sida ama buy tawrane CE gi buy na ko ngasai gi 41400 sida 500 ama plus tawsilagadi sorry 42400 sida 500 plus tawgadi 42900 jai ko ma'am sibo se khoi gi gyan tare ko loina haidi at the money do ondagi 500 minus adugo 500 plus akimni hona 500 low sidi kaino bank nifty gi average daily average magi move se ko around 500 to tawi haibagi 500 se low bani ko aduga sell kada to go dam no haibu ko sell se ko na put ama sell tawduri out the money da column su sell to go duri out the money da ko hojik la leiriba khogi market ki price hairagadi ko 42400 sina at the money ni ko 42400 se koi at the money ni hairiba sig at the money se sidagi ko sidagi 1000 se minus to ko 1000 se minus to kanda 41000 kya ta gaya 1000 minus to thoda di 41400 tabra ko sain taba malika 41400 sida koi PE ama sell tawrani ko aduga call gidi ko 42400 se sida plus 1000 lakata ko sida na khona kya tarani 40 ga 3400 ko sida ma sell tawraki haidi at the money sidagi plus 500 ta
plus minus 500 ta buy tawbu ko plus minus 1000 da sell tawbu OTM ngakta ni below this hadi lek mari ma yai ko hadi basigi trade se khone lobu matam da magi profit and loss kada way da leiba hadi habet yengam se ai kana da sangake ko question hangam dai da an gana tawbiro ko unmute adu yaren kai mit ta thambiyo hadi recording se tawbani na site ta gilang ko da bank nifty da sangse sida basket ta ko hanagi asem basket ne iside edit toge ko ma'am yarga di mit thambiyo kana gi no ta okay hojiki khone logi besingdo kai kano strike price PE buy ni natra si PE se buy ni hoji leiriba market ki kano sina sida leire ko PE buy PE da man si se buy to ba yadi hairi ko 49000 se 49200 to 42500 pau khadang kan buy to ba yai hairi akhoi chang iba strike price na kaya no jiki do 41900 ko 41900 se PE da that 17 da buy to ba yadi hairi ko adidi akhoi kamain to ni na mai ya sigi magi open interest ki matung na yadi hairi sidi yara roiba no adu just akhoi na example ge sim jeng amasi hayeng yara kan da jeng si haire gadi ai si add tawsinge ko sim add tawsile aduga si ge amasu buy tawsilasi ko sim su yadi haira ni didi ai range yodi haibai ko si amasu buy tawlasi ko adi matung da PE ama sell tawlasi sai ko gi 1000 ko out the money da sell kan sell tawdo okay tisima sell tawsile ko aduga top amna 1000 out the money right CE da ko simaga sell tawsilasi okay yari ko ma'am si tawu si da hoji ingam da sangi se amount se total amount 46000 muk sangi ko 46500 ko aduga magi analysis tong sang se sensible da analysis ta sang kan da magi profit and loss koi charapom phangani ko du jinga se maximum profit da koi si da hoji so tawre se 10000 so tawre aduga maximum loss da 1800 so tawe ko aduga magi probability of profit 25% katane break even point 41800 tagi 42972 haibadi 1100 muki chang leiba male hadi mathakta 550 makhada 550 ko khare hena fajana ko sensible da full screen da ujing si ko net su kitang tape aduga sensible gi sum sai tapai sigi detail se in detail do jing si sidam kana gumba ko gi agi sigi YouTube ki channel se subscribe to da ba yaw ko to view ko aduga atopa amna marak sida ai kanam tang hai jawge ma'am idi Zerodha account leitari ba natraga leiraba sing ko atopa amuk open to ba yabagi khudong jaba leiragadi andu su open to bio ai gi sum support to boina ko aduga hariba open to riba account do adu da amuk somnai hedging gumba pai bi regadi hena nungai jeni kagina kan da siangna haramge mayam na tre to matam da Zerodha da khogi broker charge pi bado ko adu do ai gi sigi ai gi Zerodha partner leibani na ai gi partner gi makha da somna account open to raga tre se pai bi regadi somna ngasai gi broker charge piri do adudagi commission khara ingon da phangi ko commission se 40% ung phangi haibadi suppose
broker charge somna tha amada 2000 rupee re khalase adudi 800 muki sang ingomda lakani ko ado aina muk ngasai gi trade tawa mi masing se yam khala gadi ai su sum commission do khara mhi kana rakani ko ma okay sida laire ngasai gi do ko chart sida laire je hoji hoji laire ba market ki price ko hadi man sida phun da pi rei se aina ji entry la lo ba sida 42372 ko 372 sida yi kan lo re ko sida gi mathalom da kitang haigalaga hadi expiry soida pi ba sida ko dum laire kaiguma hayengi hogi Thursday about the market sina ko Thursday about the market sina sigi kano sida sakhraba hogi 42000 ko khara kyano si leisibo 42980 ko swagi sang sida lagi expiry pi matam da expiry oiraga di yam phangdre 194 ga da phang ko the Wednesday numi sida sigi mafam na jawraga di 2622 phang hai amni ko ado sigi trade sida ko ne kitang hoji sang ya bagi kitang khudong sabam lai ko ado khadi wangwa male kaigumba hayeng si market sina 42700 si jawsila agadi ko ai loss oide ko aduga soide expiry period ba Thursday nimita ado ita di 1300 maya the loss oire aduga hari basigi 42760 se Wednesday nimisida yawraga di lupa chamri bugi sang profit adum laiba adai khara haigala gana agi profit adum hengala ko aduga expiry nimisida na market se mathakta khari hena karaga ko expiry period ba sagi khogi break even point do adudagi se khogi highest maximum profit logadaba point du da chalagi expiry period gadi 10694 ne ko khoi profit logdi che sigi hoje khone yengiba strategy sigi matungina ko aduga kaigumba Wednesday numisida hairiba maximum ngasagi profit loba mafam che si jawraba adoita di khoi 10000 thongoi ko sidadi kano 7000 gi around du ta phangani ko hairiba sigi strategy sida khode leise mathalo na kara kanda khone profit lowri se smaina chap manana makharom na kumaga su profit si lowi ko mathalom na kara ga su profit lowi makharom na ka kumaga su profit lowi okay nahangi khona nifty 50 da ko profit and the loss the 1:3 phangi bida hoji si side expiry am nak pagi ne ko expiry am nak pani na sidadi 1:5 phangi ratio se ko manga ka na lising ani mo phangaga na 10000 ni ko adi 1:5 ki sang ni ko adigi mati wangare na 1000 ga khara manga su kai de kaguma market sin haigala ga dei profit si la hoge hairaga di ko hayang early morning da su si tre se dum loksin bayai ka su kai de yai ko myam dress se koi low matam da 46505 rupees ni magi finance kan ai da ka ori ba require margin se ko si ai account na jaw ga dam ne ko si ai account na jaw ga dam ne si account da trading account na jaw kan da hai ba si trade se hayang low bu sum ja ga ni ko to pom na hayang de su trade fajana taw ga ni ko myang ga phamin na ga hayang gi de thabak se pe program nei tre sima leire ado sina khona bank nifty gi just example no ni jengmina bane kana gum basi da question le di hangmu sani ko later gan ai nifty 50 da mu jengmina si example ko sai si je kana da gi bank nifty gi je sai mu ko de yaw de ni sa gi ta kita kan biya gi ya gi do sa oh yani do inaw na nga gi halaningi ba point da ado sum haira sai okay ai dum pura revision gi type ta khara thuna dum hairam gi ka aduga video se hoje se kana classes ko recording tawri ko dum YouTube class se loiba gi YouTube ta su dum haba kani ko ngasi khone nainara mi se discussion tawri mi se long iron condor haiba strategy se sigi matang jani haiba sigi strategy se option gi strategy ni ko aduga mayam ni hedging haina su khangna ba ko to haiba sigi strategy se lawu matam da
4 lakh mari laigani ko 4 lakhs lakh mari se OTM da ngak logani baloina out of the money da ko OTM da ko low du se buy ani sell ani ni buy ani se buy amana call oigani buy amana put oigani ko okay aduga sell ani sell amana put aduga sell amana call option ko sane low du ni hari basigi out the money the loine logani haire leg mari mak the hari ba out the money the logadoiba leg mari mak se out the money the logadoiba leg mari mak se sigi strike price koina kamaina select tawdino koina kamaina choose tawdino hari gadi suppose hoji market ki price hai 42372 ka asigi closing hari basigi price ki koina bank nifty ki jenga gadi at the money the yengan the 42400 si at the money ori ko ado sigi at the money se sidagi minus 500 ko la kan da out the money the la ga PE ma buy to ko aduga 40500 sidagi 400 sidagi 500 plus tawraga haidi out the money the 500 thoraga 42900 ama buy to ko by chance sigi buy to bo keno se phangdragadi koina 500 ki range te phangdragadi 400 te same chu thoidona kai di ko me kya aduga mo no sell to go to richina masagi at the money sidagi 1000 minus hadi PE the out the money ko aduga at the money sidagi 1000 si plus ko masagi out the money de salaga sell to go ko si khaktani aduga hari basi se koina ji yengido Zerodha gi koi basket changaga ko sana same natra same matung de analysis koi kadai da sensible na changaga analysis tawre magi possibility kari ki oi bija ba paisa kyam changbo khotpa si pulo ko adu next koi high level se strategy same strategy se de ko ju chu ka ba class ko nap sore indo ingbe sigi same kano se khoi kano do mu jeng siba agi nifty 50 demo ado nifty 50 se khoi yeng ding da hoji nifty 50 gi ko magi kano si kadai dana yeng si market ki price hujik lai se 18400 te lai ko 18400 for sang te lai 18403 this is the current market price ne nra current market price ne ado khoi na assist the jeng kan at the money loge ha di 400 ta khoi at the money orani hai ko masagi sumaina samana be strategy se oibani na sa khoi gi leg mari se sum lai duini ko hai de basi gi leg mari se nifty 50 de so khoi na stock price choose to duini OTM da ko ado si choose to ko matam da at the money se sidagi 200 minus tawrakanda haibadi 18200 ko PE akhoi kaidorani buy tawrani basi ya ko akhoi buy tawrani ko adoide mu sagi sigi isi puraki ko buy makai se manhan si green da 18400 at the money se sidagi 200 plus tawrakanda 18400 ko sidana kaya si masu koi buy tawrani animak out the money ngak tani loina ko amana PE put option gi out the money amana call option gi out the money ai ko next di khon tawdu se kaino sell tawrani ko sell ko sell se kadai deno ngasagi sigi khone lowriba out the money kano si at the money se at the money si da ha I think that was 600 or doing it loss. Oh, and even sort of maba 18400 plus 200 la 600 or the so me ko 18600 ko typing mistake jo also dum sem bu pi ro ko me 18600 ta koi buy tawrani
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ 400 ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤ ꯏꯒꯤ 400 ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯗꯤ 18,000 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ 18,000 ꯄꯤ ꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯗ 18,000 ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗꯣ ꯀꯌꯥꯅꯣ 400 ꯁꯤꯗꯒꯤ 400 ꯑꯃ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 18,800 ꯀꯣ ꯀꯣꯜꯗ सिमा सेल तब निको निफ्टी 50 निफ्टी 50 दना कोई 200 की रेंज ते लवे बैंक निफ्टी दना 500 लवे बाय चांस 500 से ज्यादा गदी दुम खरा हंदा लगा को ट्राई तो भी आई को कोना ट्राई तो मतम दा मागी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दो यमना कई तारे रिस्क ना गा हेलगदी का हने यिंगु दसु याई को म्या दुम ले मदु सिगी ट्रेड से सो कोई जो सेम यिंगसी basket अनोबा में इसे मके तो NIFT NIFTY Nifty 50 NIFTY Nifty 50 का Nifty 50 ने अदुगा long iron Condor है LIC है लगी का Nifty 50 LIC hari baju kan siang gi strike price first p gi si buy to hari man ko p buy duga ce buy sida di magi range se thoidong na 200 lobo sida lobo yai de kai ma haidre dum jare ko maisa buy sell p 18,000 p sell अदुगा 18,800 CE सिसु करी सेल चुम्मे को लैना सेल तवे हारिबसिगी ट्रेड से खोना लौ मतम दाइदी एक्सपायरी से नक्सलकपनिना मागी रिक्वायर्ड मार्जिन से हम होंगे नत्रा या होंगना फंगे को रिक्वायर्ड मार्जिन या होंगे अदु मागी प्रॉफिट एंड लॉस को कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड है जेंग थोंकी सराव को ओके रिस्क एंड रिवॉर्ड से दो जी लाइसे मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 लाए मैक्सिमम लॉस 958 लाए को 21% खतंग ले रे मागी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का ओके अदो हजे कोई सिदा कनदा चंगा जिंग सेंसिबल दा डायरेक्ट खरसाउ मागी कनो से कोगी ब्रेक इवन पॉइंट से चेक तौसे को अदैदी हयेंग सिना मार्केट कदाय बो ग्योडगदी प्रॉफिट से कदाय बो लोगो यागे गा हेबदा $9,000 का 1,000 का है को 1,000 है 9,000 है 1:10 जब मागी रेशियो से जब को यम वांगे तो माई ब्रेक इवन पॉइंट 18,180 दगिनी 18,600 को है 200 एन लौर से 400 मुकी संग दे कनो से लेबा को गैप से गैप से 400 मुक्ते ले कईगुंबा ट्रेड से हजि ले ले सिदगी मथलोम दा काखलक मतमदा सिगी मपासिने मार्केट से 200 से मूव लाब तो 200 से मूव लाब वेडनेसडे सिदा अदुदी 1,500 प्रॉफिट अखोय दे लौगनी तो अदुगा वेन कनो सिदा एक्सपायरी से सिदा 100 200 मुकी सांग सिदा मथता काखलग एक्सपायरी पीरेगदी सही कोई मैक्सिमम लॉस की कनो से हाइदी सिदा लेरिबा 18,200 तगिनी 18,600 फाउगी रेंज से सिदा एक्सपायरी पीरेगदी ngसागी मैक्सिमम लॉस को -900 एंड क्या नो 58 से लॉस होगनी
सिदगी हेन लॉस ओइरेको सिकतंग ओइगनी 9,958 rupees अदुगा मार्केट से मथलोम का खरबा को मथलोम कारगा हाइगलरगा कनो से पीरुबे एक्सपायरी को अदु एक्सपायरी से स्वाइद पीरगदी 1000 प्रॉफिट लौरे नत्रा हाइदि 18,640 स्वाइद एक्सपायरी पीरबा अदु इदादि आइगी कनो से 1000 मुकी प्रॉफिट ने अदुगा वेडनेसडे दे कगुम हारि मफम से जौरगदी 2500 को स्वाइ प्रॉफिट से लौने हाइबनि द कगुम मार्केट से सुम हाइगलगा सखरगा अदा मागी हाईएस्ट कनो से मैक्सिमम कोगी प्रॉफिट की मफम लेरी को सी यौगरगदी को हाइबि मफम से कादनो हाइगदी 18,800 नि सी यौगरबा अदु वेडनेसडे की निमिसिदा सी यौगरगदी को 7,000 मुकी प्रॉफिट फंगनी अदुगा थर्सडे निमित्त से दे एक्सपायरी पीरगना 9,000 एंड अबव मागी मैक्सिमम प्रॉफिट तो कोई फंगनी को मार्केट से सिदगी मथक लोम सुम कागरबो को अदु खोगी प्रॉफिट तो दी हेंगलरोइबा को आइगी मैक्सिमम प्रॉफिट तो खतंग फंग लेगनी बदो द सेम सब मानना निफ्टी 50 दसु खोने लाइसे मथलोम का खला कांद फंगीबा प्रॉफिट से सुमाइना मखारोम दसु प्रॉफिट से दम फंगनी को अदु खोइदा खितंग एडवांटेज होइबम सु लेको सिगी मरक की लॉस जोन ने हारिबा 18,200 ते 18,600 फागी मरक से सिदसु खोइ कगुम्बो वेडनेसडे की नुमित सिदा मागी पॉइंट खर लेजरी को सिदगी 18,270 मखाम द हाइड रखपदा सय जरकपदा आइगी पॉजिटिव हाइड आइगी प्रॉफिट तो ग्रीन सिग्नल पीबा होरे को मथलोम द का खलगसु साइ 18,000 से सपोज मतलब यंगसी को 18,000 18,500 400 तो लोबनी खोने नत्रा 520 सय जरको मतमदा प्रॉफिट शो तो होरे को अदुगा 18,000 को 560 18,580 यौरगदी वेडनेसडे से हयंग से कोना फर्स्ट मॉर्निंग दे लौरे खलसे अदुगा अइखोने लौरिबदुई मतुंगिना मार्केट से हाइगलको मतमदा सिगी पॉइंट सी स्वाइसी जौसिलागदी लौरबा मतुंग 1,000 ने 100 को 150 आदि मोर देन 100 के चांगदा मथक तक खटपा नत्रगा मखादा कुमधबा अदुदि अखोइ प्रॉफिट दुम उबो फंगनी यामद्रसु 500 600 800 को पर कोई ट्रेड तुगी मतुगी दु सिगी हारिबा सिगी आयरन कंडोर को लोंग से नन डायरेक्शनल कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हारगसु दुम खंगनै को मैम हाइबदि मीन्स सिगी ट्रेस इन लौगी हाइब मतमदा एगमदा यामना टेक्निकल एनालिसिस मैम अमा नैनरुबै मथौ तादे को हाइदि मार्केट तो मूव तो तौनिंगबा माइकैदे तौरो मयाइदे लैबिनु हाइब खकनेबा मयाइदे लैनु हाइसिसु मयाइ सिदे एक्सपायरी पीनु हाइबनि 18,200 तगिने 18,600 फाउगी मरक सिदे एक्सपायरी पीबी गनो हाइबनि मुको अदो हारिबा सिगी 18,200 तगिने 18,600 फाउगी मरक से सिदा आइना फ्राइडे दे ट्रेड चंगे खंगसे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हारिबा नुमित मरी नि से सिगी मरक सिदे लैबा मतमदा आइगी प्रॉफिट ना यामबने लॉस ओइसिदी मफम खर खक तंगदनी याम ओइदे को हाइदि आइनि 18,400 तो इन ट्रेड लौरे खलसी तुदगी मोर देन 100 को मथक लोमदा नत्रगा मखालोमदा कुमथरको मतमदा आई प्रॉफिट दुम शो तब हौरनी एको से अराउंड 150 हाइरोने 150 मखादा कुमथरकपा नत्रगना 150 मथकता काखलकपा अदुदा खोइ प्रॉफिट सुम लौबा हौरनी को अदु हारिबसिगी आयरन कंडोर से आई वखंदा अदुम लौबा याबा ट्रेड है खल्लिको इवेंट हयेंग से दुम फर्स्ट मॉर्निंग द येंगागा मार्केट की स्ट्रक्चर सु हाइबे दुम जेंबियो मैमना को अदुगा मैक्सिमम लॉस द 958 खतंग सिगी लॉस से लैबनिना को अदु मागी प्रोबेबिलिटी यामना लो आई अदु लॉस से यामदबनिना दुम ट्राई तौबदा थोइदोना काइदबरा इन खलेको हाइदि मागी
possibility the live point se point gi movement du matung ina lai se 150 mathak ta ka khalaba aina lowbo du gi matung 150 se mathak ta ka khala ga di ai profit hawrani ba natraga na 150 makha da kuma ga su ai gi profit se hawrani ba ko aduga hariba 150 plus 150 300 ki range sida mathak ki makha da chatlaga lai ga di ko adudi ai profit uro ko loss wa gani me hoduna ngai market se hariba 300 ki range sida sum lairiba makha gi loss ne adudagi kita khaji khaji mathak ta makha da lenga ga di ai ki profit ne hai ai ko me adu marak sidai kanam ta ga hajoge ko sigi video se loibaga dum upload tawjirage mayam na su dum jingbiyo adai farsi hanana video se jingba kana gum yawraga di ko okay WhatsApp की description से कनो जाओ इबने WhatsApp वीडियो से की description में कोई WhatsApp नंबर जाओ री का टेक्स्ट हो बिरो कोई ग्रुप डिस्कशन से जाओ मिलने से थ्रेड न तो मिलने से का उन्होंने मैम कनो से लोइसिल लगे अदुगा क्वेश्चन आंसर तौर से याब्रो राजीव या ओके बस वाला भी ना नहीं वो कमेरे